Football bu thawai haksang yauna pamliba miyai singgidamakta yamna nungairaba paw ama puduna lakchari madudi first CPC Trophy 9A side state level open football tournament ama lawriba kunjalisi Hello and welcome to Notice Dialogue of North Window. A dialogue together with people of Notice. Notice dialogue to Mamata Nokcheri. Nasi ko very special episode of Notice dialogue to Pudu Lakcheri topic se Santi Lakpa boom Pokhairise Kamdoubano. Ekoi Manipur se kitang tangdu itare. Aduga Miam da Santi gi ikau lang ga leram base kitang visible way de haidana chapsana matumang Santi le IDP sumai makai da hanjanare ekoi da mishi mina Mikap mirau khol mayam do hoju pungloi loi hai ba mak natraga jo Santi Lakpa gi lambi khidang lakpaga boom mai te pokhai ba any kind of disturbance ama thoi je kamai to buja no masida agency kana involve to buja no kana na sili no kana natraga kana gi interest no tawi ba thong sida kana da kana ba pirige ha ba chingba mayam asi tonga tonga political leaders sing na thamak pa wa pham mayam amadi yaure madu mayam da pusum sup laga na miyam da lei ba chaman no sing se kari no miyam Santi pami Magi ni makna Santi pambagi mamidi tai. Tahu tahu lady ba conflict asina kana interest sab tahu ke. Lady ba conflict asina kana gumata kana ba phang bage. Amasung conflict situation mo matam da Manipur amuhan na hunga Santi le ko matam da kana da mangja bage. Hai ba uhang mayam si. Ta generally ba agency sing si kana no hai ba mayam da thidong na bage. Ahan ba chapter ni ngasi pudun lak sabani. It is one of the most courageous hai ba tare yam thona le ba topic amadi oiri. Topic asiga Chana na hai tare yam thongna leiba Manipur ki sakna ba prominent personality khare purga lakchabani mayam da sakak sege amata am lochei Manipur ki sakna ba ekoi active citizen aduga senior citizen so oiba ekoi khwani kai khumjari ba Manipur ki sakna ba public personality Manipur State Human Rights Commission ki hana ki acting chairperson loina senior advocate Pong KHAIDEM ni Pong mutar lochei kai khunu bucheri thank you Pong thank you thagachari loina ekoi ki ngasi ki company so in saru ya bi baze Manipur sangai raba political activist daga mamang social activist so biramba ekoi tamo sapam KANGLEIPAL tamo tamo seri kai khunu bujeri okay pabu ngan gi Manipur conclave ki matungda ngasi je thengna bani pabunga ado live wafum sidi pabung na phungdo piramba ngan gi chronological events sing sigi thangdare pada haiba dai pabu Santi Lak abra na tagana lakador abra haiba gi chingnaba na tagama dugi nungai jaba do madi pabung adum express to biramni matang sida hujik mayam na pana basi mapungoina Anoba government ama la agadra haibagi prediction amadi national media singna even ngasi phawda so predict tonari central government gi maiki degi Manipur gi issue si on the part of security the review over doina central leaders ma Manipur da lakador minumi kharani sida yo aga Manipur da anoba government am install tawraga dra haibagi mayam da chingnaba adugi wafam ama national media singna predict tori madugi methakta Manipur da anoba lenga ama lakpagi oithokpaji lady president rule si either dissolve tawdo ibra natraga extend tawdo ibra Haibagi masigi wahang amazu yamna marak sida leibanina Manipur gi anobu lenga lakadra lawaidra haibagi chaw wahang singsing marakta Santi hek lakke hek tobaga bom hek pokhaiba irang am hek lakpa masi pabung Santi se sabotage tawno bo hotna ribra pabung mi yeng de kamai ubi pabung am phajaba wafam ni hojiki haile bise for the last about 3 years right from 3rd May 2023 till now. Masigi yamna mung tadaba charak chehing naiba achoba conflict crisis kona budi ethnic crisis ne na government of India na home minister na lauba taseng badi nataba madigi mung tanana basilakpa pre plan tawraga tawigi mung amada lakpani azumaina dum lakpana governance si leitabadagi Third measure thokale the 4 5 6 7 that control to we have any adu tawdana sum thadoktana me try thoi obedegiti minister ani yaune BJP ge military amso atoi ohum maga tarana Manipur Pokhairise haidana phong haigala abana ba yes aduna as a result of that conflict or crisis aduna maram aduna ekoi territorial integrity haibasi manga banaba ko aina so yam toina haigale territorial integrity haibasi di
lam legadabani aduga population legadabani sason legadabani lam gi charu lising kunitoi chawum kuntare tawbusi akoi geographical area ina India la puni gibada schedule 1 da piri bedugi matung ina masigi lam si lere aduga population to around lakh kuntra lere governance so popular government hanigi aro hojikina president rule government habisi chu lere adu di hariba lam masida masigi lam masigi tangkai marom se chorana chorachanpu lising mari square kilometer lising mari rom Tengnopal gisu adugumba chorakpa kala hendo engine kangpukpi mari train around 10 boharone 10,000 square kilometers se aikoi gini haidana achoba population section nam oriba meite akodi manipuri ngata bo haning bane do hojiki lairi sina khayal leko meite population asida masigi lising kundagina kunmanga gumba ahum topi ama IDPC oira akoi jagani Chanpura ai hawa saba chatke picnic chatke okulda chatke na se okul yak sorry Chanpu Tengnopal Kangpokpi some other parts asida yobangam darabana ba ada ai lamne na claim to buse che de budi kanti juri de budi manipur gini budi haiba thabu pangthok pada yadre chamanana population jo haiba sorana mi lising kunga mari manga se asi mayom da handindana hanigi original places singatu da taba ya handre adagidi sason jo singda de yodre sason yodabadu di hanigi popular government da yodaba du da natana huji president rule ni governor rule ni haiba sida yopum buto ba sibaba yodre ba ko loya no da kangkhong chai re ba aduna si mayam sina ni ta na haijaba territorial integrity de koi di kai khare ba adu haire mani posupong kai ba yabra adu di yaroi restore tobiye Santi Lakpa sason la abakanda amaga changnaraba chinaraba kuki hana original lerama chingdana beli da leraba aduga kuki dominate area ne hairiba sing adudagi metai sing handinra leba yaraba aduga ponam adu arakanda territory integrity di amu ngakadori naba aduga Santi Lakpa batung koena nagagi issue kuki issue adugi issue han leribu mayam sibudi popular government leraba kanda tonganba plan policy torga tung koina togada baduna amuk mathangda lakadori naba anu sigi philum leiba sida narang namtang manga ge ayuganta manga ga minikhal dagina nipan phabu sida bo mahum mari pokhaire mi ani soe tina adudagi mayam sina as a result of that yum madu mai sak patona pumse segaire jiki yum mama katang tawa te diloin thokram na aduna sigi laiba mayam sida khone yengadrasi ko security forces sing che kaduri haibaduna ba security forces sing cha masivika haribe area duda yamna chauba so ko mai buffer zone hai tare kuki na haijaba aduga Indian Army Assam Rifle na chingma kharana so dum buffer zone ni habigi mong da loba tasemudi buffer zone do lo de leitaba adu asem buffer zone si constitution da leibra haidana ekhoi MP bemola koijam na ekhoi security official sing da hangibagi video so yam widely circulated already constitution da buffer zone yawbra and so why there has to be a buffer zone between different communities in Manipur kari gi leidoino highway question dene karim pudi haide but pabung now je hangiri question sima ngan hangibai wafam dene pabung ain question jari yes adu ge da mai chanora yawol haibra abi tora delhi degi international ge meti taba ma pumpunam ni pumcha mai am to da ma question answer chan pungan ne hum to gure ba adu da aina khangja ba sing da lo ge ni yang ga adagi is there any notification gazette libra notification libra amatali te aba chomna bhavna saba cham kuki chlo na mo na te ko kuki gi manipur thogai ba pamba kuki act of terrorism thaja ba pamba mi aran hoi to ba kangbu ga sam ko army di haibadra security forces marakte gi kharaga bhavna yamina ga se security kanoni buffer zone changla kanu kai ba da hangda hangoraga di kuki sing na noi da to rakana ko kan to no na mai te kan bi bu di saba adu ma tu gi poti na tawa adu to dana
Lere, the buffer zone chilo, Yabadona, buffer zone gave protocol to Gayano, protocol and a Kamu Kamara Kang, the protocol of the delay them never. The buffer zone within the state of Manipur, within the country, Indian nation, Indian Manunda, Labia, Bapur Amara, Hindu, Muslim, Gatona, buffer zone to Gibra, Taude. Hindustan, Pakistan, Khairaba Matunda, Hinduga, Muslimga, Yanata, Jaga, Karakanabaleko. Party cookie conflict of Bafozo Libra. Bafozo Libra, yes. And they give Naga cookie, Bafozo Libra. And they may take pan up to the high bars and only taking it. Adume, I'm telling you, complete bifurcation of administration. Aduki Portado, yes. Hosiki. Kukina Maite attack Toba in the name of a Koibu separate administration PU in the form of Union territory with legislature. We do it always about. We told the Wadi and Heta Monokukina Haridu, or Toy Habiginata, but low the Yadaba. I know Tatana, no one so Habido. 363 Simatanda legal. Oiba loyang alternative suko. Channel journalist Karagatoria 363 Sina Manipurga. Tripura is Sophia, she Carigino, Madonna Maram Article 3 363 Mating da Chokpia, the Article 3 to not to Gaibanatra di Manipurga Tripura di to Gaibi Yadrena. Adula Lena Moina Mukan Kalakton around 30 to so Kukijogi Amato in I call separate administration in the form of Union territory share, Masi Pangrimge. I did Moina, it amounts political solution, high Moilo Dada. Masi Pangrava, separate Mr. Singapore, the Chip Pangrimge, the Egosakar Sembe Yauroi, Yahweh Ade, Hina dictatorial. I see Punamagase, India Gomena, true Governor Gi, Honorable Governor Gi Kutanga, Yang the Layraba. Other day, security forces in Nachi, Karitona Batarapano, Aineta Haiba, in aid of the civil power, Amaramda, in aid of the civil administration is civil power, civil power Haiden Edi. Other list 1 gi entry 2A, list 1 union list Nico. Asidaso, Marat Sarkana, agent when required state Amada. Armed forces, security forces, Mayam, Tajin Mangami, subject to the control of the unit. Controlling monitor with them, money bigger than to me. To fill the Lapokan to the day, me Paga the Bopun in the head of the civil administration, political winner, Chapa to the machine on Kappa Yabrasa, Kaptabi Avan Hangdona Tabako. I say color arrival on the Harabani. In the head of the civil power, I visit the Punam Yogjareba. Kalitonaba. Maintenance of law and public order buhai. Law and order Karkankalam. Law and order not about public order, sir. Maintain Tonaba, civil administration, da, I with the district magistrate Kikutang, da, I with the police. Moina operation Chapada, Nataka Karimum Chapada, police, with them Yamdra, the SHAH or Aduma, Adomena Capo, Targa with the white educated magistrate, may out with them. I don't know, I don't make it for them, if that quite the order pang day. Quite a bomb capsule of Pase, I go in a hundred of it day, and I'm to hire them, Kanamana di Tamigo. Hibum talk dinner. In the end of the civil administration, I wish the Loni Yogjaraba. Exactly. Other the Egypt, 2 minutes, young labor say, Moise, it will amount unlawful activities, da, or act of terrorism, da, Sogot Lavra. Adu Sogot Lavati. Section 111 of Bharatiya Nyaya Sanhita ki organized crime. Asida yokalabadi ebetal or abadi madigi matikchaba dandi punishable 5 years imprisonment aduda later. Then section 113 113 Hana Yauram Davani BNA Seba IPC ko olapasidati what is terrorism have to strike terror in the minds of the people. Commander Karida to Toba Mayam to get to Lerka Marakta, me Kang Omada, my quick tuck Nikpogi, terror, say strike to the machine, Yashil Aboidi. Ado act of terrorism, Koreba. I give punishable to later. Okay, I have two very short questions. Security forces, so you 2 minutes in the Lobiba Pabunga. Security forces, 2 minutes later, they can get Tora. Karigino 2 minutes lazy. Pabung Yang the Hidare. When 2 minutes lazy, give Madame Kariginello Pipabung. And there go men na Adum Yaba. Tauruno and Hybermanba.
direct put the haram the Bajako. Na koi nana. My Karamana, Mr. Sengi Monda Karama, direction P. Kole Haibedu, and when Udragasu, Torangada. I'm gonna hide with the adre, Roda, Ibida, Kalida. The Warga, the area, from Yam Kangalu, Canada. I do not say it to Baze. How's it government of Indiana, Nakuina, indirectly or directly, Matuki or Mogi Kaman, Amalan, when you have any problem, I visit Nakai Kitang Sing in Hajarakanda. Maduna India, that Karikana gets in about. Aduna Kana by Mayam Kangiba, Manipur, Habelam City Mangoy, Manipura, Ladiba, more particularly, Mete, have a Kamuse. Masi Moina. Mayam so Haina Batunico. Moina, Machi Kara, Rikal Sitran, Hire, Nakchau Tekpa, Kanguni, Chay Lishing and Nigi Manington, Lerega, the Mukchaba, Paunagi, Machamachuni, Tekendra, Kini, Tangalgin, and Hijaba, Enti in that Oiba, Enti in the Oibitikan Oiba. A Waki Lal Horiba Naharo singers, and have to oil in Oibro. Namdra Lucella. The Takas letters that a man of among the Nanga, the police in the other Punmin, see, Nangis Hassan, I told her, yes, Common Chabam the Pudana, said Uta. I do not my part she won't 15 October 49, the year 26 January 50 pound with the Parsiva wheel there. Yes. Constitution Chalabakanda 26 January 1950, the Parsi oil in Neba. Then Advisory Council, Territorial Council, Territorial Assembly, then Chaikulum Nulaga State Pilimia. Sida Kanagina Haruna, Lala Horidorim. Lala was what Palateko. Lala Badina Coin, Indiana, no Jacoin, Nairam, no Horuna, Haibu Shaman Draba. Okay. Aduna Indiana Lal Hoba Manipurgi Hositi insurgency belligerency Takala Militenga do not Militenga Isina Kuki Umadala Hore Manipurgi City Aina I Chai Chun and Tagatonate insurgency local belligerency I will lakala abanaba. Oh, I mind at a woman bangam daba it is up to them. Aduna Adu make it film Dala Alivisi Indiana. Adu should never Nangipocum do that. Okay, Paul. Adugumba, yes, underground chair. Okay. Must say Tembaya Daba, one Sashi Adaba, Mamum Lehoridana. Yes, Paul. Must it Takai the Takai, yep, a pong until the Tapsana Pungere, the Mayamas or Mani, Namdan upon the dictator guy, must see uncertainty La Hubini. I was thinking Tamodon Laxage. A Tamong Padalaxin was it Tamo? Mayam the Panavazi, Manipur after the crisis. Handaki Megitang, Homdagi Lakiva, Chahi any head of a crisis, Sigi, Matunda, Lakado Manipur. Not a Hujuli Manipur, Hanagi Manipur, Suman Mandre. Adu Sigi Tung the Lakado Manipur issue to be very honest. In a quick society, the equivalent polity, certain implications later. Aduga Hanagi later Manipur, a queen Hana Uramba, a queen change over Hanaramba Manipur, Magi political structure, Magi labor social structure, the Karim Hombakara. Kayong sapuga di Sweden pira ani hasidi mayam na loi predict tongna ri of hamni tabudu masik kari wer kadagi habdu ni mayam na ngainari use matang sida government of India na Manipur gi laingak lon gi chupli di makoin hojik si directly pai adu Manipur gi Santi Lakpa na toke irang si resolve to habazi all these things are in the hand of the central government mogi court loi le gravity adu tamugi mi yeng da sigi matunga lakadoi Manipur je aikoni extreme oina yengba mi yeng natragana khara moderate oina yengba mi yeng ani khak lei dam moderate oina yengba mi yeng da Manipur je maitei amadi kuki ani gi sida maroiba party ne na leriba community ani je yanaro better to forgive and forget everything aduga hanagi leram mi Manipur gi political structure do noi yanaraga leiro anubu chief minister mi gi makhada natraga hanagi chief minister gi makhada anything that can come one option other option no tamo aikoi gi political structure, Hanagi administrative structure, Tugaira Kanda. Anobo Monga, that happened. Equidana, Indiagi, Bapamatopi stitching, the mother talk even in case of Kashmir, Hanagi state when the Leramba, Anito Unity or Tokiva, then Magi Hanagi constitution, Article 370, Maka Leramba, Madulo Tokiva, Aboret Tokiva, state by Fuker Tokiva, Mam Laytamo. Tamogi meeting the day, Kamaying in Manipur, Tungla Manipur. Hojikse Manipur gi yamna aruba tanfam amada aruba pofam amada leiri haitare yes akoina khwaidigi hena laibek thire idi kamai lege da ruling da leiba kanggu singna lengak sembadane hena thawai yauba
adagi opposition da laiba kangbu na mu fresh mandate ta anau na election tawraga thu na power paina na bagi hona bada oina laiba miyam gi apun bagi wakhalon da akoi gi miyam gi oiba keno ma sagalak ba nataba haita narrative ama sagalak ba nataba moi gi power hunger du dai do oina moi gi interest adom do oina chatkhiba adu duna manipur gi miyam gi khwaidagi laibak thiba tangkak si kaino da akoi gi luching basing sina akoi miyam gi oiba apam ba se khangbi bagi muhutta moi gi power do oina moi gi struggle du dai do oina chatkhiba se si sine ba khoi de am laibak thirisi manipur miyam na popular government number pambagi magi maram khara le madugi maram di kaino da akoi je democracy satpa leba kamani na madugi democratic system do fully chanabiu hai bane people's mandate amagi makha da election tawra kan da mihut am khali bani na adugi mihut sing du na lengak pa leba kam o hen biu hai bane masi kaino party ma da support tawgi wari na teba democracy ni haidi election lor ba matung da kari ba mayam dugi people's mandate to kahu du bising su respect to gudau ne ba akhoi gi miyam na mute khali je leibak si lenga afaba lenga kama pura kan da sakut pa yai fa ba leibak kama ohen biu hai ba gi ne ba moina congress ta vote hadaram ba ai natraga moina bjp da thadaram ba ai natraga independent da thadaram ba ai any political party da thadar ising je noi lenga semu chu hai ba ne ba afaba lema ama semu cho aduiduga miyam gi afaba thabuk tobiro haibane ba moina miyam gi afaba thabuk si tawba ngamdra kanda natraga moina miyam gi lenga kama lingba ngamdra kanda miyam da onjalaga chaiba se masi amaram da thabuk amane ba aduna hojik manipur da wrong narrative mayam ama sandu kanda miyam je blackmail oina torakpa kihalakpa sikura moina hojiki jammu kashmir gi wafam se jammu kashmir da laigri si kamai laigi no da center da BJP gi haidi NDA alliance gi magi mapung oiba akoi gi majority leibi na mar kan moina 370 si mutalaga akoi gi 2019 da the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 je sigi makha da Jammu Kashmir je ani thona khaidora ine ahan badana Jammu and Kashmir sina with legislature ne Yes. aduna ne sai union territory dei oiba tabudu with legislature ne aduga ama Ladakh sina Ladakh le khaktani district ani sina Ladakh ki union territory je sema kanda without legislature ne aduna ngasi kuki naga with legislature haire ise madugi potu dai da lak pane ba aduna Jammu Kashmir da moina President rule ji 2018 gi June dagi na 2024 bok thamgrezi Indian Constitution gi article 360 ga 6 dagi 65 sidagi natte ba moi gi di hojiki hariba the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 ji section 73 ja sigi makha da thamgi ne aduna Manipur da su adugumba Kashmir gi model ama torake hairagadi Parliament da puthok ta ya deba Parliament da puthok ma tam du dai da sidi simple majority na Manipur thugai ya deba magi 2/3 majority na Manipur se thugai ba na traga constitution amend to ba sa mathok tai ba do hojik NDA gi makhuta madu leite ba 2/3 se leite ba chi law na lengak sem gi ba ni simple majority da aduna Kashmir gi model ama da matam khangdana adu tawdana akoi sangna PR thamdagragani gaina haibase kitang akoi da knowledge update tawdabagi haitare 2019 da constitution da amend tawgibodo neina hudabagi adugumba machak am oirongnen khaleba aduna Manipur gi oire film jidai da se Punjab ta chahi manga thame Punjab ta chahi manga thambaji 11 May 1987 da constitution je amend tawkan da ngasagi Indian constitution da masagi yaujariba poto chahi ahumna अखोगी प्रेसिडेंट रुंजी चाही अमगी मतुंग ददी एब्सोल्यूट तागिदोरबनी डिसॉल्व तोगिदोरबनेबा डिसॉल्व तोरबा मतुंग द चाही अहुम सांगदोकपा याइजे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यावजबो वाफम अमनेबा मदु पंजाब की मतांग द कॉन्स्टिट्यूशन जी अमेंड तोरकांदा 11 May 1987 द अमेंड तोरकांदा चाही अहुम दो पंजाब की पर्टिकुलर ओइनदी चाही मंगा थमगनी हारगा चाही मंगा थमगीबा अदुना मणिपुर द हुजी
थमगे हारगदी constitution amend तो वम चंगेबा अदुगी constitution amend तो पुमतमददी 2/3 majority मथौ ताएबा मधु मणिपुर दा यारोइदबनिना हौजिक मणिपुर जी कश्मीर की टाइप ता तौरनी खोलनी गाइना समाइना किहलकपजे मियाम दा ओइद पादब मयाम अमा रोंग नेरेटिव मयाम अमा हाइरकपजे मसी मियाम बुलान मिसलीड तौबनी हाइदना इदि हाइजनिंगेबा अदुना आइगी humble appeal je kaino da manipur da sigumba wafam mayam amna miyam bulan lamjing dana ba manipur da elected haiba leiriba mayam jing je khudamoina member dagina pradhan jila parishad mla mp je masi qualified oiba manipur gi nationalism da yumpham oiba haureiba yamna energetic oiba youths mayam ji dai dana ko manipur miyam na pira kanda sigumba mislead tawbuje tolakkaneba अखोगी लेरिबा politician मैम जिंगसिजु knowledge से मतम गी ओइना update तौबिबा म चंगेबा अदुना अखोइदा लाना चलहन ब पोट से अखोइ मियामबु मिपाय हन ब थबक से तौबिदबा फै अदुना हौजिक मणिपुर गी लुरबा तानफम सिदैददी मियामना पॉपुलर गवर्नमेंट पामी ब पोट से कनागुम्बा मंत्री ओइनदबगी कनागुम्बा मिनिस्टर ओइनदबगी नत्रगा पार्टी मना लेंगाक सेमनदबगी नतेबा मणिपुर की अपुनबा की वाखलोन मणिपुर की ngамखै कनबगी वाखलोन दुदैदा मतिंग लेना थबक तोरकनबगी दमकता अदुगुम्बा पोफममा सागतपदु पामबगी वारी नेबको अदुना ngasai अखोगी मिरासना जो हाइबीगी बदो मणिपुर की लेरिबा चिंगी लमसिंग सिदैदा करिगिनो थबक मै तौ तौ दौदौन उरिसि करिगिनो हाइबा क्वेश्चन अमा लेयेबा हाइबी तम करिगिने तमो मसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कमा यावगेदा आर्टिकल 371 सी जे आर्टिकल 371 सी जी अखोगी 1971 दा 27 अमेंडमेंट ओइन लेयेबको सी जिना गवर्नर दा हेना पावर मागी हिल एरिया कमिटीज काइना फॉर्म तोरेजे मसी ngasagi amendment 371 सी जी गी amendment 20 अखोगी 27 amendment जिगी मखादा लाख रिपोर्ट अमनेबा अदुना गवर्नर सिदैदा हेना एम्पावर तौबा सिंगी लमसिंग सिदैदा हेना मियंग संगसे मणिपुर गी लैंगाक सिगी मनुंग दु लेरगसु आर्टिकल 371 सी सिना हेना चिंग सिदैदा एम्पावर तौबा मधु कनादा गवर्नर द एम्पावर तौबा अदुगा गवर्नर से ngasagi article sidaida constitution ge article 371 c sida ka yawjage da governor na chahi khudingi oina hill areas singi oiba kainoma magi report ma pigedam ni gaini yawri ba ko aduna aikhoi manipur da leiriba perform sidaida chingda akoi gi leiriba lengak sigi mapangal sona uribagi maram sa indian constitution ge article 371 c aduga 27 amendment 1971 हारिसे सी सिनैना सिदैदा मयामना नैनरकादा अमुहेना मरिक चुंबा वाफमदो लाकनेबा ओके अदुना आइलुशन जरकपदा होय तम हाइबी मणिपुर दा लेंगाक अमा लाकपा नत्रगा लाक्तब सिदैदा याम चाउना मैचेनरी वाफमदि करिगुम्बा फेब्रुअरी की तांग 32 बोकी मनुंग सिदैदा मणिपुर दा लेंगाक अमा सेमबा गमौद्रबा रूलिंग पार्टी सिंग सिगी लेरिबा फिराल से पाबी नब मणिपुर मी लेगिदब सुयाय मसी यामना क्रुशियल ओइबा मोगी ओइबा इशू मने अखोगी नतेको मोगी ओइबा इशू मने तम अदु आई इंटरवेंट तौजके अंकल चलादा इन डायरेक्ट लाइनिंग बजे तमोने याम चावबा याम स्ट्राइकिंग ओइबा अखोगी पोजीशन अमा लो खरे होजिक इन केस होजिक टाइम लिमिट से 13 फेब्रुअरी सी पोते कइगुम्बा गवर्नमेंट से सेमबा ngамहुदा तारगदि मणिपुर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से फिरान पाइबीनब मी भोबा पाइबीनबनिको फिराल से लाइरो अंकल करी रिएक्ट तोबिनी सोले ए अदुई मथुंग अंकल वहंग लाक्सते अखोगे मिराज लेंगाक सेम्बा हाइबसी अखोगे डेमोक्रेसी दा मियामगी मैंडेट मेजॉरिटी की मैंडेट फंगबा अदुम कांगलुप सिंगदुगी मथक्ता मखोगे constitutional obligation yes aduna magi constitutional obligation se majority command tauna madu prajada madu render tobang am da targadi prajada madu pibang am da targadi ma se politically fail oi habani miyam ge responsibility do ma pangthok pangam tre fail oi habani yes adugi matang bu yorpa kandu da mangon da makhata na miyam na tawgada ba asa se krai dano
ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯗꯦꯠ 13ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯤꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ MLA ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯋꯥꯔ MLA status ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯑꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯂꯩꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯨꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟꯁꯤꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯄꯥꯏꯕꯤꯗꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯜꯂꯛꯄ ꯏꯚꯟ IDP ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯋꯤꯂꯤꯡꯂꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯅꯥ ꯈꯥꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯏꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯦꯟꯕꯁꯦ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ खितंग लाब्रा गाना मधुद चिंगनजरगा मधुद खितंग आशा अमा तौजरगा सिबे हिंब खंगदे युमददि चलगे हाइदना मणिपुर की फेरिफेरल जगह सिंग ताइना मफुम सिंद युम खरगा हनरपगी तांगकबने बौजिक्स यामना खच खच होपफुल ओरगा निक लावगा चंचनबा अदुगा सुमाइना IDP सिंग खरा चंगनरगा मयु मकई खितंग खितंग लेनरपा तंजा मणिपुर दा शांति लाब्रा गाना हेक मयामना खनरपा नत्रगन अनोब गवर्नमेंट अमा लाकदोरिब्रा गा हाइबगी इंडिकेशन खरा नेशनल मीडिया नगा हेक पिरकपो मतांगसी इवन हदक अनोब गवर्नमेंट अमा इकोइना डिसॉल्व तोखरगदि हाइबगी चिंगनजबदुनि मयामना फोंगइबसिना अदुबु there is likely to have another government अमा लापगी ओथोपसो जि लैरिब सुगुंबा तंजासी हेक योपगा ai sabotage तौनबो होनरपगुंबा adagi boom Pokhairise Iraq अमा लाहनबगुंबा नोंमै खरा कापकपगुंबा सुगुंबा थुइसि kana who are this agency involved si matang sida hanagi minister BJP ki makok thongbo luching ba madasu ngangan phongdo gi Hindustan Times da Hindu the Times of India da widely report tawre foreign agency ma'am involved tawre ba ga question ama khamai yingi hauji ki Manipur da shanti lakpa yade na khali ba kangu ji kana no Manipur da shanti lakpa kana mangjeri ji moi de kaino aduga moi de tongjeri ne kaino angal kare hevini si matang sida MIRAJ khoi recapitulation macha ma ka khoi thamjo tang thamjage aham da ko अखोई हुजिक मणिपुर थोइब क्राइसिस से मसी अखोई मयाम पुनमंगना खंगी करिगुंबा सेंटरना मसी मबुक शेप मागी वखल लेरमद्रबा सेंटरना तसेंगना विलिंगली मागी प्रजा अमनी अदुगा हाइरिबा प्रजा सिंगसिदा कॉन्स्टिट्यूशन ये अदुमा चपचाबा मागी ड्यूटी सिंगसे मसी इन्फोर्स तौगदबनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन सिंगसे इन्फोर्स तौगदबने ना चपचाना खलम बतारगदी मतमदुदा कोई 2023 के मे की तांग अहुमदा थोखरिबा इरांगसे खुदकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेरिबा मेचिनरी मैम मागी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज मैम मागी सिक्योरिटी फोर्सेस मैम से सिजनरगा खुदकता क्लर्क लागा कंट्रोल तोरंबा याबदो तौहंदबिदा सेजिरा अखोय मैम द फागी फरांग सानरगा सेजिरा मित्त मित्रंग चाइसलगा मित्रंग तौरगा मित्त उफुन चाइसलगा कोई मणिपुर के प्रजा सिंग से सिगे मरत खाइबुंग ताबा पॉलिसी मा लिसांग सितना चथरइबसे मसिबु अखोय नहुंगना मुंगांगना खिगथ्रोय खोयबो नंबर 1 करिगिदमक्ता अखोयगी 2023 के मे की तांग अहुमदा रैली चटपा वायलेंट थोइबा अदुगुंबा रैली चटपा कांगलुप सिंगसिगी मथक्ता सिक्योरिटी की चपचाबा क्रैक डाउन करिगे तौखिदबनो मदु तौननबगी दमता करिगी थवांग तौखिदबनो नंबर 2 अदुगी मतुंगदा करिगिदमक्ता बोथ साइड ता वेपनाइज तौखिबनो बोथ साइड ता कोइगी सिंग नमसुंग तमदा अनिमक्ता वेपनाइज तौबसे हकथेंग नमसुंग नाकोइना नमसि सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नि अखोइगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेंगाक की अदुंबा रेस्पॉन्सिबिलिटी ने अखोइ हाइरोइदबगी मरम लेब्रा मतौ करमना अखोइगी प्रजा नोंगै प्रजादा नोंगै कमाय ताखिबनो मसि मखोइना कोमथोकपा मखोइगी थादोकपा पॉलिसी अमा नतबरा अनाखल अनिमक्ता नोंगै पाइना हलबा मतुंगदा नोंगै
पाइनरीब कांगलुपसिंगसिना कामनारकबा मतमदुदा मयाइदा बफर जोन सेमबसिना करी मरमगिदमक्तनो अदुगा बफर जोन करीगिदमक्ता कंटिन्यूटी तोबनो अदुगा फ्री मूवमेंट करीगिदमक्ता याहंदबनो इंडिया की टेरिटोरी अमगे मनुंगदा सिगी जगह सिना सिगी जगह कांगलुप सिगी जगह सिना सिगी कांगलुप सिगी हाइबा अदुगुंबा इमेजिनरी लाइन अमा फिजिकल एक्चुअल कंट्रोल लाइन अमा करीगिदमक्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना क्रिएट तोबनो अदुगा अखोई करीगिदमक्ता अखोई खतनारिबा सेमसी मतम सांगना कंटिन्यूटी सी कमाइना लेखिबनो करीगिदमक्ता कंट्रोल तौखिदबनो अदुगा लोइनना अदुगुंबा मेजॉरिटी कमांड तौरिबा मणिपुर की लेंगाक से मसी मखोइना उठाइननबगिदमक्ता नाकुइनना वाखन चपचाना थमकाना अखोई मरक्ता लेरिबा लीडर ओइनिंगदब फावबदा मखोइना ओइनिंगनबगी इथिन फिरकांदा लीडरशिप की क्राइसिस से सेंटर की लेरिबा दुसिंग बसिंगसिना आर्टिकुलेट तौबनत्रा सिखोइ खंगोयना खनब्रो अखोई पीपल की दमक्ता अखोई चपचाना मसे अखोई अंडरस्टैंड तौबम थोकपने अखोई चपचाना हाइबम थोकपने मणिपुर लेरिबा बीजेपी के मनुंग थोकरिबा क्राइसिस से लीडरशिप की क्राइसिस से सेंटर ने मसे थोइनमक की आर्टिकुलेट तौबनी लोइनमक्ता आशा पिरगा लोइनमक लीडर ओहनिंगबगी अपाबा लेहनबनी अदुगा सिगी लेरिबा मयाम सिना मरम ओयकांदा इंटरव्यू तौजोगे यामना दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम one of the leading social activists it's very serious Manipur da laiba crisis si ga better oina Manipur da maroina ruling BJP government leadership munnabagi oiba wafam acho wafam lakpa si masi central government na BJP ki central leadership na engineer tobani habagi wafam ama allegation ama yam chawna tawri maduda thamgiba wafam if I quote it correctly masano oiningba natraga oiningba phawbo namdana oiningba posi central leader singna tawbone habase sigi evidence anka kamai lei aduga tawgi maram je why central government na masagi political party amagi manungda makoi mayam ji luchingba sing munnanabagi irang sagalakadoi kari maram gi anka kai habi Manipur da koi ke popular government ama leiba matamda yes अखोई मतम सांगना गेप लेरुरबा अखोई कुकी की मिलिटेंट सिंग तौनब शू से मसी हौजौज की लेरिबा इरांग सिगी मनुंगदा सेंटर ने एक्सटेंड तौब मतमदा मणिपुर दा लेरिबा अखोई मरु ओइना अखोई वैली की पीपल सिंग सिदगी लाकदब रिपरकशन तो मधु एवॉइड तौननबगी दमक्ता अदुगा लोइनना गम पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेबे टारगेट पॉपुलर गवर्नमेंट तुना मधु रेक्टिफिकेशन पिरो ओएबा अयाबा पिरो ओएबा यामगी इहुंदुगी मतुंगिना सबसाने स्टैंड तोरकने मद्रिदा अखोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन एराइज तोरकने मदुना मरम ओरकांदा हारिबा कनोसी शू से एक्सटेंड तौबा द खुदोंग शादबा लेबदो हाउजिक प्रेसिडेंट रूल से मसी हेड लेबा अदुगे मतुंगदा शू से थम अखोई कंटिन्यूएशन तौखरे अदुगा शू कंटिन्यूएशन तौबा मतमने यामना नुंगाइरिबदी अखोइना दरकार लेयना खनबा प्रोविजन बखैदो लोइना यावी तबतबो नोंगानबगा फ्री मूवमेंट तो मधु यालनी ने एश्योर तवी मिलिटेंट ग्रुप सिंग मधुना तबतबो नोंगानबगा अखोई विलेज की वॉलंटियर ग्रुप नि हाइदना थोरागा तुना फ्री मूवमेंट जारोइना हाइरई अदु मतुंगदा शू साइन तौख्रिबा कांगलुप सिंग तुना अमुका मियांगी अपामबदुदा अखोई येरोय हाइरे अमुका अदुगा फ्री मूवमेंट दी अमुक याहंद्रे फ्री मूवमेंट याहंदबो मतम तुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना करी फ्री मूवमेंट दा नखोइना दायित्व लौद्रिबनो शू कांबु सिंग तुना दायित्व लौरगा फ्री मूवमेंट दा अथिंगबा करी लेहलिबनो लेहंदनबा खोंथांग करी पाइखत्रिबनो हाइबसिगी चपचाबा दुम खोंथांग सिंग दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइकैदे पाइखत्पा लेरबा मरक मरकता मियाम के आई वाच मियाम की मित्त उफुन चाइसननबगी सिक्योरिटी को चपचाना टाइट तौरगा गाड़ी खर चलले कईगो मतम दा खरा मधु तौरे हाइबगी मियाम दा खर खर उत्पन्न तना चपचावा दुगी इनिशिएटिव करीगे पाइखत्तबनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना करीगो सिंसियर ओइरबदी शूगी लीडर सिंगसिदा मधुगी चपचावा डायरेक्शन से पीबा मतमदा हौजी अखोई सिरा लेरिबा प्रॉब्लम सिंगसे फ्री मूवमेंट की प्रॉब्लम सिंगसे लेगदरा अदु तारगदी हाइरिबा पुनमक्से पॉपुलर गवर्नमेंट से लेबा तारगदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तौनखरिबा दिल मैम से मसे तौबा यागदरा सिदा अते तोंगान बा खोइना खंगबा अमसुंग खोइना खंगदबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पर्पस मैम हम लेरमगनी मणिपुर की गवर्नमेंट सी लेहंदननबगी मतांगसिदा मणिपुर गवर्नमेंट थमदबसे मसी अखोई केनोना हायबा अमित शाह ना अखोई पार्लियामेंट हाइकिबा मसी मणिपुर चीफ मिनिस्टर ओइबिनबा लेतबदगी अखोई थम्बने लॉ एंड ऑर्डर का मरी लेना अखोई थम्ब नते ना पार्लियामेंट हाइकिबा मैम ताबिरमगनेबा
अदर तारगदी मणिपुर चीफ मिनिस्टर होइबिनब लैरोइ तुरिसि करिगिनो बीजेपी हाइबसे भारत पुंबगी ओइना लैबा दुगुंबा पार्टी मनी अदुगा सेंटर दा लेंगा पाइरिबसि बीजेपी नि अदुगा बीजेपी हाइबसे मालेमगी ओइना ख्वाइदगी हेना चावबा मेंबर ख्वाइदगी हेना मसिंग यामना लैबा सेन ख्वाइदगी हेना पाइबा अदुंबा पॉलिटिकल पार्टी मनी लैरिबनि अदो हाइरिबा पॉलिटिकल पार्टी से मागी ओइबा अदुंबा डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म हाइबा मागी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल लैतबा जाला आना अखोई सिरेसिदा मिराज अखोई सिरेसिदा अखोई स्टेट की लेजिस्लेचर खल्लगा लीडर खल्ले हाइरिसे लीडर से अखोई मयाम लेजिस्लेटर मयाम दुना इलेक्शन तौर खनबा मानबई वानेबा नॉमिनेट ती कनाना तौबनो सेंटर न तौब नत्राबा अदो बेतारगदी सेंटर न कनागुमे एनी एक्स वाई जेड अमा अखोई सिरेसिदा लीडरशिप क्राइसिस लैरे हाइबा तारगसु मागा नॉमिनेट तौब मीदो मधु यादबई यारोई नखोई पुनम मधु यागदमने न माना चपचाना मागी कमान जे तोरपा मतमदा करम बीजेपी के एमएलए न मधुगे मायक्ता आई अदुगे मायक्ता लैगने न लेपकदोरिबनो बा हौजिक लैरिबा सिचुएशन सिदा पॉपुलर गवर्नमेंट नम सीएम नबगी दमकता मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट से रेस्टोर तौनबगी दमकता बीजेपी हाई कमान ना मिस्टर एक्स से वाई से अखोइना अपॉइंट तौरे अखोइना खल्ले हाइना नॉमिनेट तौरगा थादोरपदा आई मधु यारोई हाई पॉपुलर लेंगाक सेमबगी मैं लेगने हायरगा हौजिक मतमसिदा चोंथोग लेगदब बीजेपी के एमएलए से कनानो वेरी गुड क्वेश्चन अंकल यामना मरुब क्वेश्चन नि आई क्वेश्चन दुदगी लौजरगा आई पाबुंग दम लाख सके पाबुंग अखोय अंकल जलान थंपि वाफम से हौजिक लेरिबा पॉलिटिकल क्राइसिस अमो की मौमी ताबा इवन रूलिंग पार्टी खतबु नत्रे रूलिंग पार्टी सिदा सपोर्ट तौबा अतोप पॉलिटिकल पार्टी मयाम यावने एक्सेप्ट कांग्रेस के एमएलए मंगा से नतना अतई मैम से आइदर और अदुम अखोय की मसिकी नाकन अमगी कैंपिंग की मैम तौनरिबा मैम से अदुम नाकन अमदा अदुम यावबगी ममी से पाबुंग अदुम विजिबल ओइन उरी को मथांग सिदा इन पाबुंग द लाक्सनिंग बसे अंकल जलाना सेंट्रल गवर्नमेंट ना लौनिंग डिसीजन म लौर काना मणिपुरी इशू जी नाइ रिजॉल्व तो वे हैबनी पाबुंग द लाक्सनिंग ना पाबुंग पाइके कुकी कॉन्फ्लिक्ट लोइग्रे नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट लोइकी मणिपुर दा अदो इवन मैथी पंगल की कॉन्फ्लिक्ट लोइकी मालेम की ओइन येमु तमदा अखोई अचौब क्राइसिस को गल्फ वार की देन क्राइसिस अफ्रीका तो लेबर क्राइसिस मिडल ईस्ट लेबर क्राइसिस मैम में रिजॉल्व तौरे पाबो हौजी यूक्रेन क्राइसिस रिजॉल्व तौना रशियन यूक्रेन क्राइसिस रिजॉल्व तौर कन होनरी मणिपुर की इशू सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखादा लेबर स्टेट गवर्नमेंट अमदा थोकपा मणिपुर की इशू सी पाबो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिजॉल्व याम लुबजाना मणिपुर की इशू सी रिजॉल्व तौना होनबदा कयाम डिफिकल्ट ओइबजाना पाबो it is beyond the power of Amit Shah, natraga beyond the power of Prime Minister Modi. Daga leikhraja la sini. Prime Minister Modi naga tawbung ngamdaba, Amit Shah naga tawbung ngamdaba, BJP naga tawbung ngamdaba, moigi tawbung ngamagi pangan gi wangwada leikhrabra. Is that too difficult to resolve this crisis? Come on, people. Nam chumme. Manipur ki praja singh ji test tawbune na lawi. Noi da hogalak pangamra. Nang haigalak pangamro. Haigalak pangamro. Mar gamen ka thengna pangamba. High Court, Supreme Court, challenge Soba, Namro. Kind of game, and the guy was quite a swallow brine, color, low, get that neighbor corner. Madam de Osisakona to Wungam, Court Kande, Makande, Modi G, Shiki Makada, Loyana Court with the Haviateco, Labugumna. Legislature, executive, judiciary share under his control. Autocratic number one. Canada so high headana Karilam Kanadara. Kano Amagicha da mana autocratic style of election when it's a Haidana. Aduna Adu make it portable with a mana Sanabana was actually on the San BJP is Saswan tables in the other Toripsi. Modi G is Saswan. Whatever Modi says, yes. Modi ki Canada BJP ki chief minister Tara room late no ko state Tara room arangoni subject to correction mapan Tara masida hoi BJP na simu puthoi highway aba Modi ji ne yabira e 4 crore su thajale Modi ji na du to bela ni to na hai ba angang chingna ka hai ba nungai halle aba Modi nungai ba ni amaronda asi to dana Modi ki saswan sida magi sanapati ababa amisa hai ba ma phange do adura masi makhada manu sindana polama asi tore ba aduna Manipur ki se kaya am login pahalga mai ba Pakistan na influence to ba terrorist mayam na to ba dubu ma hai tu 22 minute hai ba Narendra Modi na minute kuni thoi de lore mayam phare hoji NIL to trial cha thariyo
kaya thori mo tha phade mini kulapang da atoba pahalgam chelo sele Pabong I just one second and the lose again. How's NIA the case they have not Pabong. Manipur gi Hadaki bomb blast is series high. National media in the court over Hadaki Vishnupur gi bomb blast. Bomb blast series high. Since you NIA this in a grave. Sigi Mamang sing to NIA this in a grave. But Manipur context the NIA na Sinagiva case sing Sigi results of Pabong Kamai Yingi. Pabong Nasa high, but efficiently and effectively. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯜꯒꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ NIAꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯄꯥꯎꯅ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯀꯩ ꯎꯕꯤꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯤꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ CBI ꯐꯦꯜ NIA ꯐꯦꯜ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯍꯟꯊꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ CBIꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ NIAꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯨ EDꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ fail over Malay Hector Copora, fail over I'm not authority. I don't want to hygiene Batagani. I don't make it port of that, Labor Sida, Manipur Sida, Magi Yamna Sincerity Lena, Manipur Shag, China, only state, a money time punch over state knee. In Topan Maripomacha, or I'm thinking, Looking at Mojo Hoyatana Yanimaka, Yanindabaka, I don't know. Manipur Puna we are all Indian. Let none divide us. Hide and I couldn't so hide even pen the biggest Lawu Kongba, the political party, Sakar party, but to the Chaibuani, I could India against the Lateba, Manipuri, Macha, Lady Mamche, except Lalo by China, Karanatana. Aduki port of the later Vachida, Towe, Towe, Pochida. Punkai Karam 100 Hyman and Tamatale, Constitution Chalibro. Article 14, right to equality. 19, right to freedom. Lambi chapa yum kai mapumam the lebe abisha yum the hanjin jaga haiba. Si handaba refugee the una treat tauba. Tahui bahuna the India government si mi yamaga weramadeba. Kalihana ngam na licha in a puya pabung in the high hoi. Adu make it port sida kochi am na hantaba mongam the taureba. Aduna object lady babam sida. Manam toge di ilai vanetro chawlo mayam si control to busida Manipur some thadok nidana some thadok kari kanam ke phange ba moina aduna neina yankhaira pudi haire ma marat ki bhishma do malon tara mari ngami moilonda da moidu da matamdu na malon tara mari lehel seb ko wari metungina adogi am kan ngara do Krishna Baba my Mabungo Krishna Babu Kulai, Homla Paheli, Krishna was a imnidra, nor Octagana. As you walk like Pahamanga Bismado, those that don't give a change charu with the gi, Machano Pamasu to Edanako. I said, the Ropati give my pitching and Edan, you are son of the Gito, Makamangam there. Honey, Bisnu Hargale. I took a tram and a number on Tramani later, but Chibiki Bakarba. Labor Tha Kaba, the Tha Hobaki, Pritibiki, Arapasa, Kayaba, 40 kilometer, like Anidagina Humbo Hybra. Masigi as a man of Pritibi, the Koira Banaba. I think my thing on Graba, the Puna Pritibi, while Power Siga, whom Marichu with the Auxilla, Nebakana Tramka, putting a canopy, Kangala, to Toba, Manang was Modi is the Pritibi, so Konga, Siguman pass in a Manipur. I can the mighty. Vishnu Haiti, Ram, I got a talk to her later. But Ram Chandra Baba, they have the BJP Mandel president, or Helam Nidra, both with the Kadi, Congress, Kagim. She would be Paginiko. As a Sumaina told about me as Sina, and Machida question my mamma. I need to have to Hyman the Namatal, Walgi, Gilis Bogo, Walde, Kota Yakum Tokro. Tay Ohumbu, Magi Party chief minister. Magi party ki president, Magi party ki legislature sing opposition yaune MLA humpu, sigi manung da group sina unajage haibada Modina appointment pidriba, loidriba. Chete da tum sason pai ba kambu aina politics to bodinate. Sason pai ba kambu se kayam ko ni yang derim no. Modina masak khangbi daraba. Modina chief minister Oramba, Modina speaker Oriba, Modina Mantri Mandal Oriba, Sing September Tarahum de la Pine, Tatan Haibido. Moi Mamam Putarat and Kenaba, Dais Motak, Modiga, Governor Ga, Leba, Mamma, should I cook in a time?
si leiba ada mi si khana bane ko I know where they if I wear their position I just phat ka kal ka modi ji manipur ra ko welcome to manipur khara haibira mu haine nang sang kanu haigadro Timin so orang babna menteri orang babna kana nomna mutaka bata he se kar kono haigadro sidul le mo je chokri mo mang de da adu ma to unna de ba mana so unna na ba to de ba lo lo bani ne am ham ta ba thakta tamo bane khoi na noi ga tin ning de na hai ba du ngam da ba da ngai ram ne ba adu na adu ba ma ma to bu sida hojiki ngai ge ai na hai ba in head of the civil power do adu khoi ge supreme court na 1998 according to the Supreme Court of India, 1998 Supreme Court, page 431, the expression in aid of the civil power in entry 2A of the list 1 union and in entry 1 of the list 2 state list implies that deployment of armed forces of the union shall be for the purpose of enabling the civil power in the state to deal with the situation affecting maintenance of public order. Public order is maintained which has necessitated the deployment of armed forces in the state. So, Manipur ki public order, law and order, asigi mateng panglaba civil power, haibati civil administration, haibati district magistrate na pudai ne district tadi disina. Adu kamba tu da haibati police na operation to bada adagi lapa nga na bagi kari kari topun topu chung topu da police na topu nga muida banina. Madu ki civil power lagi beto madu da la iba armed forces mayam china tauraga police ki matung ilerga kali tok seba kala mi pa seba kala da operation tok seba to godem ne ba adu puna mag adu amata to dre da moi lo da piri ba se to dre ba adu ki mathakta amuk ka dore ko ye tawfum thokpa sing asida why they did not take any action including combing operation, search operation, massive operation aduna government si mamitang ba manapang ba ojarabra ba okay that's a question babu amasana tangjaban no to yes mana tangan jaraba okay aduga manipur je matang sida okay aduna adu puna mu to ba ni ro le da hani bi kaidina da government se masi mamit pangan si okay thank you very much adu da amak tang heran mami pangan ge herbo di magi michang da le ba magi macha masu direct mana pokcha ba bjp ge ml kontra tare oi tare tu ngak tang khaido koro moi to khai ta ne haibne na ngamdi ga moi kuncha do adu na ma pa do haudo pam chang ge ba na tar de ko yar roi da tong ro che ko thang na ba na tu hai ga imung am da har ga yar roi da ko je masi kanam di to sida haibam de chang ge ba adu chang bo di madu moine tawdaro di civil society mayamna tawraga aina toina haiba jon contract taluk haiba do jon train pan jon tari contract taluk ti leiba nate train pan na to ke be assembly thogai bang ma assembly thogai du phai haiba nate ko ai kan violence tension ban nate jon contract taluk ai double to na mayam ge yo ma momentum dugi wane okay thank you very much ai mathan je tamo lakse okay tamo mathan tamo to lakse ning baje tamo myo begi punsi se da asha hai begi mafam je to medik chawi aduna bu hope sustain life na myo begi hingi baje asan hingan bani hai dana ngasi yam waba ai khamding na waba upai dei je der mi mana magi asa am khak ta hai dare ngasi gi amamba thasi gi numit sida igi noma purnima oini habi asadu da mi myam je hingeni masi contract se dekhu manipur de yeng kan da idp ne hingi bu punsi me hing je tamo laibok fu de ge khoi na tamo hoi na khoi na masi phamung da na igi kam cham ining tam na yata bangam ni ba sigi punsi me hing de moi de leiba nate adu da moi na asa to jeri se government ne manipur government of central government of I normally normal lifetime I Hanjalakini have Asadu English. Maduki Asadu realized to one number of singing Tamo, Angang Mayama, Halmayama, Sushite, no water river, Sushite or Gamako Punsi, long race. Ado Sigikan Manipuri crisis character, Sushite or Boga Habasitamo, Asala, the hopeless or Bogi, Sushite or Boga Habas, young Chowi Shumu, we don't ever tam. It has to be given a lot of importance and it has to be taken up as the one of the most serious issue. I see the discussion je serious ahumari je phamani da sigi but adugi issue je social experiment ne damu yen kan da suicide normal oira crave
IDP among a suicide to we have as a Mamma need the Tanga IDP any suicide with them. IDP in a suicide was that Kanagumon says the lower trip. No one come to the street. Kanagumon issue the rest or trade amo. Kanam follow generalized or normalized or whatever. Kamai Tamo Asazi Muida IDP in the Asazi Karino Ladies. Kamaina Tamushikama Ying Tamusi. Normalized or was human tragedy. That is a symbol of a larger crisis. Amagi, see tragedy. Amagi, see Kamaying it. How's it? Kogi Hingai the Wataka, the Hingu Kunai Zeta Kong. Kogi Amuk relief the labor city, pain the big pain the one to never lies. I do not political term the political coup, some of the suicide was there. Masikari, I get the supreme sacrifice. I have political coup, some of the suicide was there. Masi political terminology, the supreme sacrifice. I have gone. Masi Lebaki, Lure Batan from Mamada Lebaki Lakevon Actane, Sekudumina, Paunabras, Washino, Lamyambihism, Iravo, no Rombea, Natraga. Beauty Kendras it with Tokiba Mamsing there. Mois supreme sacrifice I have gone. Yes. I don't know Masigi Wapam si Nainarapomatum the D, Akoida Yangak to Sikadawai no Hargadi, Labak among art by Visa. Masagidona, Miamgi, Lengakshina, Miamna contribution of Hakpa, Lengakse, ruling there. Sizina Akoigi Mamon the Tazavatam name. Akoina Miams in the Hingis. Adobo Morsina Pambaile Trakanda Morsina Miam Zigi Mayok the NT people or the policy Miamalora Kanda di Madubu Yanchin Nabakana Laka the opposition Haizigi Magi Tazabudu the Miams among Hinge Eo. Lenga Pai river rulings in the Sueramina, opposition in the Miam de Michanda, Kolau Laura Kanda, Miam de Kolau Pukalakanda, Lady Belangak a chumma my came the Puraga. So the Miami Apam to Mungani have a pocha, Masila air. A home subudana, high animal say. Puntoito Rakanda, Lady of Civil Society Organization, pressure group Miams in Miam gave a mission the Lepakanda. I could go over Tasabama, a chumma my Kaido Pura Akanda, Miamgi Oiba, Sakot Payafa with the Purakani and the Lave. Other Hosing Manipur the D. Hairiba Marwal Humuksa Aru perform the Lagre, Miamga Cam Yamna Akogitina Tonari guys, Akoi Yang, but the Yamki Masi civil society organizations in the Mapangan collectively Magitongan Tongan, Maram Kradile, Heidi state key lady Magi oppressive misery Mamsing, Sisina, Mapangan collectively Machakwan Budiava. Aduna Housik Akogi IDPs Mayam Gidamakta Tadarak from do Madugi Matanga, Akogi RTI Tabadagi, Pangibo, Wafam Malayre, Lupa Lakiagitum, Lerami Habigato, Tazaning I would do Mam Lae. Sigi Wafam today the opposition to Tumin Lagre, pressure groups to Tumin Lagre, IDPs in the D. Tazab Puma Mangaba, Magi Kenom, the Chakreva. Aduna Sanai Festival gi Magi Lakiba, Momentum, Madugi agitation, Madugi ill do they the IDPs Mayamna Tumturak Tanako Yum the Hanzerage, do Torage, IDP Katangi Oiba Atatayoba, Yoma Lakpaza, Masi Lebaxigo in a quiet again Bakaning, Masakam in the lower. Aduna Zik Aina. I humble up like Tareko. Sedated lasering is a cane of the Manipur lady journalist may am doing that. Masi Haiba Marolo Humzina Lebaki Tasaba Mangraba Matung the D. Journalist sings a Sultimating Mapangal, Gunbum Changel. Wang Bum Changel. Madugi Kogdangado. Nasidi journalist may am the Lovira Kanda. RTI Tababuegera, RTI Tadrazu, Hangum Topo Wang may am doing that. Nasi lady, but BJP ki president hoigera, natraga Congress ki hoigera, lady ba political party me am jingsi da hangakanda hangam topo wahang jingdugi pakumdo miam da mapong phane ho lakanda miam se ngasai paung khaidem ni na haibiram ba mikap thon bai do adu kang te da mikap tholak kane ba aduna haujik Manipur ki lady ba phibam jidai da di yamna laibak thiri si ruling party sing
majority pairabokta popular government semagamukta opposition da leiribasing na miyam ga loina na sagwana na miyam gi ihou da chatpagi mahuta moi gi national leaders sing na tarak ba hairak ba direction jung du dai da oina chatlaga leigiba civil society organization sing si khitang likha charpa matam da leiribi state ki magi oppressive measures sing na namdhabi ba sigi tangkak si dai da di IDP sing si dai da di asuke matik ning ba kairak pa IDP khake wari na te ko manipur ki futures hai masi asuke matik ning ba hadi magi political feature lerak tabagi wafam ma akhoi gi mangda taraga lei aduna manipur gi leiriba journalist sing sa masi thongna yam leibiu amuktang manipur gi luraba tangkak sidaida achogo thodang ai marak sidaida amga haijaninge masi manipur gi magi asang ba puari sidaida ko tekhaw na landarak pagi awana landarak pagi british na landarak pagi tongan ba nongchup haram dagi nongpok haram dagi tongan ba landa mayam na chathagra bauta manipur se mut khitraba leba gamane ba aduna aikoi manipur se mut loeba tawudabu manipur gi leiriba nasigi tangkak sidaida akoi gi energetic oiba youths mayam jing se masi hana makeup thokpam changi energetic oiba youth sing sina manipur gi future se lekadam ne haibo phum se masidaida akoi gi leiriba manipur gi youth sing na makeup tholakwa numit amada manipur se kairoi manipur kanba ngamgani aduga magi yaifaba tunglam chat amasu soidana sem ngamgani se ai maina okay tamo ai tamo do yam straight aduga yam ten question da lakshauge nasai ai tamo da nasai ki to implication aduga my consequence mayam gi matang na giveni na I straight to the topic tamo ikoi manipur da santi lakni tawra kan de boom nung he pokhai gumba sub any peace sabotage tongna bagi man bai dare indicate lightly maybe santi le ramaga kaitana tawdra kan last 4 months handaki aikoi home minister na security meeting to hiba kan madu review to kan headline stories manipur the last 4 years the kanam cd kan hakala ine haibadi santi lakado re kana haibagi asa du ne ba pirize ado santi la abra kana ikoi miyam na kitang when we are very hopeful about peace ado matam sida ikoi ki sumaina heke bom pokhai bu nungmei kapagum ba sung toi je tamo kamai yingi whose interest kana gi behest to bune mase handaki duga anirak shubi incident ne tawung do thoi je ko ahan bada MLA mayam jointly nasagi community line thugaira kanda faminaba numit to adugi ikan kana dana amuk sigi incident je thokre anirak shubadana lengak si ama lakadabo male haibagi chingnaba lakpa matam sidaida akoi handaki bomb sima mu pokhai rakre adu nai mamang du sai jabane mase political bomb ni akoi gi keno nate na akoi sida ai nga sai ju wafam matek ama panjagre karigumba February gi tang doi boke manung da manipur da lengak ama sendragadi ruling party gi firal paibi na mi bok leiroi ko masi leiriba national leader ma'am sing loi khangam ne ba ai khoi duge na moi agency ma'am thadoga study torini analysis torini moi loi khangam ne ba aduna laiba February doi bok manung da lengak ama lakatra haibisiti ko adum aigi thajaba amasu dum leijai haitare maramdi magi political party du mana hatong ningoi ba madu lakpa ya is aigi political analysis moina ai thamjani nge ba ko atopa point amana adu lakan da tamo will that government be an inclusive government aidi maduda ekoi cookie yawba maite yawba ekoi pangan yawba naga yawba pulap yawba government mu oigadra or is that likely ngasai gi ekoi cookie gi MLA mayam American minister obviously yawdo ni ko inclusive government mo oiragadi tamo moi mayam do Manipur State Assembly ta moi lakadra kai having swai da mo godra aduna ina ni shubo point thamge kanjari je ko se kodomaina pokomi ge me kai degi open oina thamgre ba tampakta lakning mamina lakwa matamda akoi welcome towi akathing ba kanam leitre na masi government formation amagi conducive oiba atmosphere ma create torpne na koi dum min do ba hai tare lo ba hai ba madu manipur da popular government ama learning da ba kamu na yam tathi ba hai tare aduga manipur da emergency thamba yana na bagi maram ja adu yam mu de ba haidi manipur gi leiriba district tra tuksigi manung da Haujik Irang le is a Kangpopi district ka, Chuchampur district ka, Faijol district so Irang le te na ko. Si ani jika ngai ba district tra trukke manung da district ani khak Irang le rakanda ani hum khak le rakanda Manipur da santi hanjalakte na haibe sisu
karamba makal gi argument oiduino jisu si question am leba aduna manipur da laktori ba government do madu inclusive oiba government ama soijan lakane in khaleba aduga karigumba laktraba adu orgadi mase manipur da ngasi leiriba irang ase masi communal riot nate madudagi hena wangba manipur ngasi leiriba india gi strategic oiba fibam je se khudumone burma da irang laiba bangladesh da irang laiba aksai region gi da leiriba magi problem mayam jing je sisina maram orakanda geopolitics amada manipur da akoigi government je form torok oigadra haise masi manipur gi leiriba youth singna madudai yam hena kupna neina bam change na okay da thank you very much samo da mathang ai uncle jala da mu lakse uncle da lakchening was I have one fundamental question in my mind uncle yamna chamdi chamaga yam maru indi khanba question am khani ko that I constantly I want to sum hangjaba wangni manipur da leiriba conflict si hojik manipur gi manung gi conflict ni sida mapu hoina masi maitei amadi kuki khaki conflict natraga su atopa larger stakeholders ma'am masi involved to hai da ga but main sida su yam basic oiba party ani sine na ma'am na unare but manipur da ikoi gi oiba tongan ba polity ma leiri ikoi gi social structure ma leiri chahi leasing da natraga na chahi cha da himiner pagi madugi tongan ba ikoi gi relations ma'am leiri then Kanglu kudim na respect over kogi senior citizens sing adagi then social leaders me am lady then neutral community me am lady high stakes me am sinaraga why don't we resolve this issue I could kanam tagi mating yaw na ikoi masiki issue si resolve the way na ikoi ki mind da lock the wigi maram sikai kina and ani issue bada ikoi people na ikoi miyam na ikoi political party na ikoi civil society ki liching musing na high issues is government of India khakta na resolve to godo uni haidena government of India khakta da yeng thambagi maram se kari no akal kare habini matam sang na khoi gi miyam se masi khoi gi center da khoi depend to ba center da yeng ba aduga center da thin ba punglon gi matungina manipur da jagoi saba that kind of political culture ama khoi mara tarak ba yes aduga loina na center na thangi ba khongthang sigi mayokta akoi karigumba am phob tawruba ngamoi haibagi masigi mindset se akoi gi miyam sida akoi gi setok phaktok pa yada ba akoi mong da akoi gi miyam gi kok sida pakshan gi ba yausan gi bai tare ni do ahum su ba maram china akoi gi manipur da leri ba kanglu phurup se masi tongan ba akoi major community khara leiba magi compact koi ba magi keno area khara leiraga chakhi ba maroina kuki ya ba ma naga haiba ma ariga koi sreishra maitei pangal haiba ma sumaina leikiba sige political factor se masina maram warakana magi kanglup te yumpham oiba politics si taunarak pudagi akoi gi sireisida akoi plop punchalaga akoi gi apunba akoi gi collective oiba akoi gi political kenoma power center ma akoi sireisida leira kanda center na thani ba khongthang se akoi da favorable oidaba akoi da kairak ka khongthang lakku matamda madu akoi na check and balance da akoi ge political move se da chatpa ngam da gi kenoma train na sang la lakre ba aduna maram ora kanda center na hen na yabi ba tanabagi center ni hen na thaujan bi ba tanabagi adumba comparative oiba political culture ma ka akoi se develop to thorakre competitive oiba adumba political culture am khoi se develop to thorakre ba aduna maram ora kanda center na thangi ba akoi da favorable oidaba mabuk sepa aduma policy sing se khangna basu maduge mayakta stand to bangam da gi maram se sina ne ba maram di kai na kanda mana maduge mayakta wahi ma ka khairo matam da atopa kanglup tu ne advantage lauki ga ra ba aki ba leibadagi center ne yana na ba chat pa hen ya bi ba hen thaujan bi baduna khare hen kan ba phangadori ni aduda center ga taidam tawraga chatbin na hautraga de khoi gi future leiroi haiba sige mindset am da leithoki da se se center ne hen ya ba gi competition tawna ba ma se comparatively se tawna ba leire ba ko sige pot se masi da ki akhoina nan thoke haiba taragadi akhoi gi politically akhoi gi collective wisdom ma khoi sagat pa thau tai Maduda yum pamboiba subjective fact political factor ma akoi sirisa create to mathau tai ba idea to ki basis ta mayam je lakadoni ni dana
chap chana idea du committed oi ba idea am thamakanda idea du ge basis ta mayam che pull up kadabitana adu ge pulai ba force asina akhoi ge miyam se message anova asama akhoi with practical piraga akhoi ge oi ba political culture se change tona na ba adu yi wakhalon da saglak pa natraga di civil society ge level da akhoi ge miyam se punchal lakani hai basidi masidi masas name ya kai no kana housing nagagi su nagagi lariba civil society sing che kana no haiba kana makoi gi lariba adumba sep kano sing che political makoi gi tongan ba dream ma moi gi sovereignty demand tori moi gi tongan ba political dream ma tori ba kangu du gi frontal ngak tane ba ana moi gi rat ki baro baje do subagi baro baje ne ha su subai baro baje ne na hai da thorak da ba kangu du ne ba nagagi su leitori ba moi cs was na tro aro cookie gi so cookie cs was sing ji independently moi gi masai ba maum no mu hai lo ba ngam ba nate moi gi leriba separatist element sing du gi puppet du gi moi gi frontal ne ba moi na ayu ki bung baro do numidang baro ne hai to ne numidang gi ado itagadi sige level da kamai pundoi no ba moi di mai magi tongan ba phiral mom da separatist ki amagi financing da yungal lai khamne se kamai pundoi no akoi so to mungai miras akoi tampak ta su nalwai de akoi all manipur loi hairam mi ko ado haujik ti all manipur hairam bam kai do loina maitai represent tawraga cookie ga wari sana ba chatli hai tuni tili da akoi so manipur gi ne na haiba organization sing se maitai represent tawraga tili da wari sana ba chatli har sini akoi so ada krai no se sida collective manipur gi aspiration krai lari ke the collective manipur gi aspiration se CSO gi level da lakani haiba se masidi akoi unless there is a political will lama ana se political will lama gi makhada mass people gi level da akoi gi punna hingmin na ba da yum phamoi ba akoi apun ba manipur gi polity ma madu da yum phamoi ra kanda center na thangi ba khongthang sing sida akoi gi collective survivalism da kaihan ga ba khongthang sing se akoi na check and balance to ba ngamba that kind of political akoi kanoma will lama akoi se political narrative ma akoi se political initiative ma akoi se pakat pa se mathau tai ba madugi pot aduna miyam ge mandate to laura kanda miyam ge apamba mandate to phanga kanda center se fazana koina check and balance dil to bom change ba maramdi Narendra Modi na nasi phawa 2023 dagina 2025 phawa se ko gi mute spectator wena le rakana manipur la ko matam da kari tawi singi phallama tampaki phallama lau thoma sakhiyo adi matung da amuka kari tawi akoi president Draupadi Murmu na amuka singi wa separate fund leiba se ma acknowledge tawi mu haire adadi singi separate phallama acknowledge tawi haira abadi separate fund se administer tawna na ba execute tawna na ba magi loisang darkar le oitra ba adugi loisang tudi amuka tampak tagi man magi miyeng du uri ba tampaki administration sri tawanduri prai ba adu taragati magi singgi oiba administration na ba lauthok tabagi wani manung da masigi wakhal se setting toraga leire manipur ge boundary kai tabadi yai miras manipur ge boundary kai khidabari yai adubu akhoi gi karbyong long gi autonomous council gi mongda adu boro gi mongda manipur se separate administration na ma thamna na bagi magi center gi policy sidi quietly visible oire na widely visible oire hai bani agar ingasai aina paung da hanjaki bo hang du mai angkal da straight last question is ask again tasengna le manipur gi leiriba issue sida resolve tawna bo hona ba kan is it too difficult yamna luba satla haidi che thamari manga ji misi minam ta thok thre haire manipur da Santi Lakpa gi adu visibility ma'am di ure but manipur gi issue se phalau na hekta resolve tawga santi gi lehan ba aikoi gi buffer zone gi leibe issue ga si lotion ba ekta ching tam pangjang da sangna raga adi maitai kuki ga je hana gi film du leina pa ya ba gi madu gi oi thok pa se sunglai leitabra masi tasengna prithvi da lotion ba ngam da khwai dagi lobe issue si manipur gi issue si oirabra is that beyond the power of Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah koi bisa la mogi sati gi wang wada lai raja la manipur gi issue si resolve to wada to am luza la kare bini amasi yamna hosiki raja thambiri ba question se masi yamna maru oi ba question ni ai matam ju ge ai kitang laujage koi maru oi na masi issue si loisan ba se center gi prerogative tadi yamna live jani ahan badan number 1 अखोई की लेरिबा स्टेटस को से अखोई की लेरिबा अखोई की
area amasung territory land and people se masi akhoi lengan na masi status quo se center na masi ngakani haba commitment na ahan bada number 1 thamdi thambiri ado mabuk shepa mong da thambagi potuni akhoi miyam da laiba question se ado mabuk shepa mong da nataba seng na thambi bam change number 1 number 2 akhoi manung da lariba intra differences mayam se masi root cause krai da gino haibo se center na fazana observe tor matuna madugi root cause sing the solution tawna na bagi lambida one by one fazana through dialogue or through initiative through administrative ko akhoi corrective systems ko administration da kari gomba akhoi maitai na kuki da warau bagi matang mukuki na maitai da warau bagi matang oiro natraga naga na maitai da warau boiro maitai da naga da warau balera mausu pangan na waro bolera masu sigi lairi ba mayam se krai degi lakpa root cause na se thidoga maru corrective measures center na puksel ting na paikhat patara gadi reconciliation tor pa yabagi point do laigani number 1 number 2 akoi nungsi na ba haiba se miras forcibly impose or force impose torga forcibly condition impose torga nungsi na badi yaro yebako nungsi na ba haiba se krai di lakadam na thamoi degi lakadam na thamoida faurkadabane nungsiba harise adui thamoida faurkadaba nungsiba madu nungsiba fauna nabagi waraba manipur da taunari ba hujik myamsi nungsiba fauna nabagi wa se karai dagi sagat kedage karai di hogadage kamaina lakadage masisu yamna maru oyeba akhoi no hujik leinari ba potsing che nungsiba fauna nabagi wa sagat pa adui asadu mami tami masi thaoina ba ki center na articulate toba atmosphere adura haibase hujik laiba center ge mabuk semba mabuk shepa koina matang uraiba policy sing chirage koina khangma ngameba ala hujik manipur da karigomba popular oiba lenga kama restore toba taragadi popular oiba lenga sina ahan ba toba da thabak se akoi manipur gi leriba land and territory se intact ta thamaga magi people sing chigi marakta leriba manadaba wakhalon meyam se nungsina bo wat khriba aduga kaida khriba thaja ba mangna khriba aduga amada warau pulau nariba meyam se masi fazana akoi marup mapang machin manau amasung imung manung oiba mongda masigi solution gi oiba initiative sing se mathang paikhat anabagi adugumba tanja ama khaktang di government of india sina manipur lengak si masi semaga makhoi da pifam thok traba adu karigumba February 13 sibogi manungda government of india sina madugi lengak ado restore tor pataragadi magi political gi kari gi ama magi pot tongan na thabaga government of india sina manipur gi people che masi somewhat little percent makhoi na wakhal di kharati khanbiri dana haina khoi khanba yabra gaida aduga madugi pothul haktaba taragadi masigi lengak se government of india pairi ba masigi lengak se masida khoi manipur gi future se asa tawni ngai leitre abse si phawdi nakhai sengna ba ma chumme okay haina thami okay that's a powerful statement hai tare ai koi manipur gi one of the renowned social activism dagi thambi wa from ni tamo kanglipal amade uncle jalal loinana ngasi sorry abiki ba manipur state human rights commission gi hana acting chairperson pawung khaidem ani punam pu asi khoina thamjai ki topic ya rhetoric ni and again satire amani Santi Lakpa bomb Pokhairise Kamdoubano ga havas it's a question mayam na jo hangje question ne aduga aikoi mayam jo si hangmina ba yabra ga habada pujar pani haba tare aduga ngasi gi program se hobudui loi from yang kabi ki manipur mayam bo amukan thagachari ga khunu uchari in before that aikoi Venezuela gi president of the United States na phagi bi matang se aikoi the mayam comment to be message mayam thabi because we have been constantly following up the global politics aduga aikoi na sigi discussion ge platform sida malami tongan from the thokpa geopolitical dynamics mayam se aikoi na tatana habadare masi mayam na pura ga khanani ne bagi platform ma aikoi notice windows oidu lakchabani national politics oigera international politics ki sab oigera aduga aikoi high Venezuela ge matang sisu American politics ki expert amaga loinana aikoi masi aikoi interview ma tawjare harib interview si athu matam na yamda thado ragani adom yam ngaiduna lebiyo aduga yam na yamna nuai ga do program yam ma habatare on the subject of polity aduga economy aduga social politics mayam si ga mari leina bu wafam sing culture entertainment ga mari leina ba mayam sum yam nung pudun laksage ngasi damak tadi mayam bu amuka thagachari yam thagachari
Football bu thawai haksang yauna pamliba miyoi singidamata yamna nungairaba paw ama puduna lakchari madudi first CPC Trophy 9A Side State Level Open Football Tournament ama lawiba kumjali sing aniga kunga taruki January ki tarikh taragani pandagi hauduna Chinya People's Club Yaripok Ningthaunai Chinya Lekai na sinduna Ningthaunai Playground da pangthoklagani tournament asi form ngasi maktagi fangbiragani Tournament asigi prize singdi winner prize ta rupees 1 lakh with trophy, runners up ta rupees 70,000 with trophy, best discipline da rupees 7,000 with trophy, best goalkeeper da rupees 5,000 with trophy, top scorer da rupees 5,000 with trophy, best player da rupees 5,000 with trophy asina chingbani. Registration fee na sumbetagi rupees 7,000 khaktamak oigani. Form thazang bagi aroiba matam lakliba January ki tarikh taragani thoida oigani. Manager meeting na January ki tarikh taraga mangada oigani. Akupa marol bidamakta pizariba contact number sing asida paw fawbirau. Contact number sing adidi 8837447610 natraga 8787882150 amadi 60093969994. Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singgidamakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hariba program sing adudi ahanbada accountancy hariba stream asida tamnabagidamakta Commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hariba stream asida tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hariba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hariba stream asida tamnabagidamakta Physics, Chemistry, Maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada Construction Engineering hariba stream asida tamnabagidamakta Physics, Chemistry, Maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada Automatic Mechatronic Engineering hariba stream asida tamnabagidamakta Physics, Chemistry, Maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada Electrical Engineering hariba stream asida tamnabagidamakta Physics, Chemistry, Maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada Medical Technician Radiology Assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani mapan subada Medical Assistant amasung tara subada Nursing hariba sing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing hundra manga dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa maro gidamak 7005063196 ta contact tawbirau Riyadh ki private hospital ki nurse ki ahangba famsing kauri ahanba round ki interview November ki tang mari da pangthok chagani yamdrabada chahi ama experience leiba oigadabani experience leitaba miyoi singi oinadi recently work toba hozik thabak toba miyoi singna apply toba yagani accommodation amasung transportation khodimak free oijagani maigi thakna basic nursing loiba natragana post basic basic nursing JNM natragana diploma in nursing loiba oigadabani thagi oiba salary Lising Mautra Dagina Lak Amaga Lising Kun Pawa Oigani Akupa Marol Gidamak 9366230077 Natragana 7005273217 da contact tawbirau Natragana Aikogi Office Sparkle Educational Service Norris Window TV Building Hata New Chekon Rota Lengsin Birau Haksang Panatamgi Hairabadi Iram da Masimakta da Laiba Khwaidagi Faraba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba Babina Hospital Leizari Mapamasida Thazaba Yaraba Amadi Seriam Changbana Specialty Kunhin Badana Laying Bagi Kudong Chaba Pizari Pediatrics Cardiology Cosmetic Surgery Amadi Specialty Makal Maka Kayada Aikogi Specialist Singna Marik Chumna Thawai Haksang Yauna Laying Zari Aduna State Wangada Amuk
ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯠꯂꯨꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯐꯪꯂꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯒꯅꯨ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯄꯊꯥꯞꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ Babina Hospital, where hope meets compassion. ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯖꯤꯋꯥ ꯖꯦꯜ ꯔꯣꯗ ꯈꯥꯕꯩꯁꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 6909390666 ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ. Football bu thawai haksang yauna pamliba miyaisingidamakta yamna nungairaba paw ama puduna lakchari madudi first CPC Trophy 9A Side State Level Open Football Tournament ama lawriba kumjalising aniga kungataruki January ki tarikh taragani pandagi hauduna Chinya People's Club Yairipo Ningthaunai Chinya Lekai na sinduna Ningthaunai Playground da pangthoklagani tournament asi form ngasi maktagi fangbiragani. Tournament asigi prize singdi winner prize ta ₹1 lakh with trophy, runners up ta ₹70,000 with trophy, best discipline da ₹7,000 with trophy, best goalkeeper da ₹5,000 with trophy, top scorer da ₹5,000 with trophy, best player da ₹5,000 with trophy asina chingbani. Registration fee na sumbetagi ₹7,000 khatamak oigani. Form thazang bagi aroiba matam lakliba January ki tarikh taragani thoida oigani. Manager meeting na January ki tarikh taraga manga da oigani. Akuppa marol gidamakta pizariba contact number sing asida paw fawbirau. Contact number sing adudi 8837447610 natraga 8787882150 amadi 6009396994.